ryanjye abona amagare yakorewe mu bihugu bitandukanye za Buraya rivamo vitesi. Ubwo ndagira ngo ndebe ko nazishyiramo gakeya. Amagare yakorewe i Burayi. Ubu vitesi ziri kuvamo. Buri gare rya Musirebende. Fasha. Iyi gare rya Musirebende ko dukorwa na vitesi. Wewe ushyiramo guteka nazo. Ajya amagare subiziho. Biziho. Aya magare nayo mu Buraya, nayo mu Buraya. Musirebende sawa imbere. Mu Buraya. Iyo mu Busuwisi nimba ari mu Busuwisi hakurya iyo ngiyo. Aya magare ahubwo tugende urimo urakerera, urimo kunyereza nakuri gukerera. Hata anga hani kujya. Uranumwe kuntwara ugiye mu byo kurya ibisheke. Nendume. Reka ngena mu nyuma y'ibisheke. None se uko mayenge ngo nisundike biragenda bite? Ibisheke tujyohita. Yuko mwana akomeye cyangwa kintu. None ngo biragenda bite? Tugende. Haganda. Tujya hamwe kanga gutwara haje. Ubu mwawe koko. Nari nakuzanye ngo njunjise amagare cyangwa nonze ngo ntware. Oya humura. Igare rigenda ahantu hamanuka gusa. Cyangwa reka nkwereke. Bishyura igice. Ubundi tugende kugeza iyo ugiye. Maze nyamara kukiguhaza. Ngeze ugiye nyine. Ahubwo tunika tugende tudakerera. Ngwishyure igice ahandi nyago tugezeyo. Hari ribise? Okay, kambanze nyaguhe rero noneho none tujye hamanuka unjyana. Nta kibazo. Sawa. Ndaguha phone. Singiye ku kibazo gwaha. Si gitano sugiye kumva. Ni gitano nyigawe kabisa. Ngira nimero nari. Azoka 8. 01. 35. 35. Mirongo ine gatatu. Amazina simbyumva. Amazina ni simbyumva. Igitano nyigawe gahageze Imana. Ayo rakoze cyane. Ngaho njya unjyane. None twagenda. Shiki cyane se. Ariko bitebye ko mana gahunda Fasha tugende. Ase ko mu bisheke ngere ngo yakoze ndi bisheke reka. Bisheke. Ase mana uri mu ego. Okay. Ahantu ngiye urazi kugira nusa gutya mana. Utigese cyo bari kukishyura. Ngaho nari bijye tugende. Cyo tugende nari. Anyitwaze ndabona ntaje. Ariko ibintu ukoze naga ari byo. Wanuza umugenzi ko. Simani kuri. Kumanyuko agandire ngane nk'umuvuna mu itumwa kabyara. Akumana uri seriye bundi ubungubu koko. Hangane mana nakazi. Se kumanyuko ubundi wangoye zanga Imana. Ahubwo urabizi uranyishyura habiri. Ndakwicura habiri gute? Ayo kugutwara nayo kugo. Ubwo amafaranga ariyongeye. Kangwa amafaranga yawe turangiza ndabona nazi byawe bro. Nubwo utangejeje rwose nemene njye mu gihombo. Oya wanyishyuye. Amafaranga yawe kabisa. Humura. Hajya se wanyishyuye sindakugarura igihumbira. Igihumbi? Ushaka kungarura none? Ndumva ndibukugarurire. Okay. Nta kibazo ngarurire. Nari bingarurire. Muvuna mutona kunangizera ariko mana wanyoye udukimana. Ihangane. Nese ngiye ryanye ntibigendeyemo doreba. Igihe ryanjye rirahagendeye. Ariko byose no babiteye. Umutima wari uri kunda. Nago ari ku muhanda. Bite byawe bundi. Wenyishyura. Mwishyure. Uranyishyura ntunyishyura. Kangwa amafaranga yawe nayo ngusikayemo nubundi nkomeze zanjye igihombo ndagigeze kuba kare ngo. Ndibutsa ahubwo ndumva ngiye kukugarurira. Ugiye kungarurira. Ugiye kungarurira amafaranga y'iki? Urumva? Kubera yuko wari wanyishyuye ndibukugarurire. Ubwo ngiye gukuramo igare ntari kuguha 2 mpite nkugarurira igihumbi. Ugiye kumigihumbi nari biki? Simbyumva ntago ngiye ibintu by'uburyaryo. Okay. Aka boss ntago twaye neza ariko genda uringegera kavuna umuheto. Ubuse wewe uranurwa ukangwisha hasi none ngwanwaye neza. Nitwaza ikibando. Akiragenda ashyiramo muri banga. Ngaho ndebere we naguye nagone kuntu abaye uri kwirira ibisheke. Urakoze urugendo rwiza. Ariko abantu bihoni babaho koko. Uri igihoni bikubwira uri igihoni kabisa. Uri igihoni pe kabone Imana kajya mu ijuru nge ntabwo niba